Uh, apa dia berdesak? Kelakuan tak ada, kesetan di pada mati ndak ya. Ya Allah, Gusti Pangeran. Dong kakek cek sangko sang tandi kak bese entar ke kaju raja berak lauk ruwa cong. Bah, arah apa mak entar ke kajur aja bu? Kaju ro keramat cong bisa mendatang rezeki cong. Abu, kayak di bu. Wanda yang kok entar woi. Tuh iya. Encan bu lambe ruah pada kajur aja. Pengkil lim mata ya. Sampai tengah cek ruah. Lu pulang kontar desa. Sehari ini kok. Ya bah, cak gangguan bah. Ya kakek pun malam Jumat ya lah ye ngonin. Cak gangguan kena botoh. Kau tak minta apa? Menyanyi kabul lagi. Engkau ngibakin nasi di nabi ronggorong. Aduh, dia makan lauk goreng. Engkau minta bini sekatin, sepote, seteki, seseksi. Aduh bu, jangan kana rema akalla. Itu bini, seratin, seteki, sebote. Mengala minta keemban apa boleh. Tak genau. Kabul lagi bah. Sorry. Aduh, di magajur aja lo tayo. Kok nyatanya, Le? Nyatanya apa? Le, kakek tahu kenang nakaju saya keramat tua. Oh, tak minta agak ke? Iya, bundi mah kenang na. Oh, dari dina kaya jalan lurus, panan belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan boleh. Ngerti ya? Oh iya kesoon. Aduh, kayak diri kita. Aduh, pula hari juru konjen. Lu kok katanya? Impian juru konjen. Ki, buden apa? Beda keperluan boleh kantor. Oh, ki silakan. Tak ibu nasi mbak. Enten, Mau ntar boleh nyambi nasi ya? oke bon. Aduh, mak sedenar bagian dengo dekapi. Karena minta apa maharin? Kayak nggak guru, minta bini seksi. Bah, engkau minta besi bah. Engkau salah tak lah aku. Bah, minta rezekin kok sebanyak bah. Waduh, aduh, tanang yang kak EPTG. Tapi tanya binase. Tuli kabul lagi bah. Engkau salah laku tak andi. Abo posang. Ya wes lah, kok mau lihat. Tuli kabul lagi lah bah. Dor mak saya kabulakin. Sering koyak saya berdina teh amitin model. Jok dua peradakan. Apa kena? Mak besi. Menurut kita ada emak.
Kesoon ba? Kundi bese. Lokasan. Tolim benak. Oh, iya pak, ya ketag sajon cek nyelon na. Aduh, sudah mangkoy. Nagi nyari akin tukon tapung wala. Ang kuwan dyan ng barong. Yang kok nemu pese, keramat ongku. Di mo kakipol? Di Roma ki tangan nak bareng ki tak leven tiki keluar ya Boh, sakit apa bol? panas celap Boh, ngati entar kagajur aja bol. Ini ada kianan kake. Pula boros. bori ya tangan nak bareng serontar ke kajur aja Kajur keramat bol. Ini ada lah. Ini pula boros anan kaki jeria. kerja ngaji ya ki dikit pas tak beres pas ajan sarah Hari ya tak perlu tajo. Keramat kajurua. Engkau beri ental bol. Ada apa boleh besar? kira pergi Kalalantar. Pula pas boros anan kaki dia. boi lagi tinang kau antar ada saya Dalam apa nemu ya? Terus beres ya kira jong. Kaki mun beres papa antar ke kajur aja jong. Iya lah pak. Pak aja dari ya. Iya lah. Iba apa Jong? Nasi ya ba, sokoni ba. Oh, cocok jadi Jong. Udah keperluan apa ke Jong? Aduh tangan nak ru berang ba. Abo, udah remes sakit Jong. Panas celap ba, telur lah ba. Oh iyalah, ki minta aging kembali kok ya. Assalamualaikum Mbah. Kula nada tolong Mbah nikah beda orang putrana sakit panas celep. Derma sekarena tero lekas sabaris. Napaan tero Mbah iki ngebaleku. Oh. Cuman kini ke, Pak? Oh. Meskipun kesokan. Di rumah ba. Cak kebeter kakek Jong. Anan kajere pakun beres. Mengkorokun panas celep. Tapi bedesar tu Jong, emben ta minta. Minta apa ba? Tuli ke bala man beda selamin na ba. Nja tak melarat Jong tapi enten embenah. Koron coman minta ajem pote molos. Roger lah saya peta. Karena kalau ada rendah. Oh, sino mong guna jam ba? Nyari akin bigo di ba? Janji Jong ya, anan mon beres sero entar dana ya. Sero entar tibi dana ya. Kibon ba? Kon na beres esoro bigo lo. Iya nih Jong, iya. Beres ya kebetar. Tari gula pleman ba? Tiga nasi ba? Sukon Oh, ba? ini Jong, kesoon. Iba. Didi mo kayo, Jong. Tiga jura jedat. Apa ya, no, Jong? Nyara tak kita ngana tat bereng tat. Apa yung syarat lagi kaju, Jong? Ini sebereng ka judat. Kaju keramat tat. Masalah kaju apa, Jong? Siapa persaja nggak jua. Oh, mau tahu ka kita. Kakek ngaji apa njak lambak?
Kaki di pengertian apa enggak? Mun orang di pengertian, tahu hukum ngajari, Jong. Dopa ke hukum. Mau tahu ku. Masya Allah. Maki bedo orang seperti saja ke kak bunggaan. Ada sesake lah nak. Ada lah pak, beres lah pak. Oh iya lah nak, alhamdulillah mun lah kaki beres. Iya pak. Iya nak, setiap malam Jumat. Ada apa pak? Kita ke Kaju Raja, ini bajam ya. Kaju Raja di mana pak? Tahu, kaju semua beres kaki dia jong. Sengkon di pengiran deh pak. Mana bu kaju semua beres kok? Oh, yang bapak antar ke Kaju Raja dia, pas kaki beres. Tuh tak bolan pak, kapi di pengiran. Apa? Jangan makan ini balain bapak. Kalah pas jalan. Iyalah. Kok terus oki ba? Sekarang denyi tetangga. Mun terus oke lah aku dong. Tapi terus oke. Sekarang kondi motor. Sekarang kondi rumah tingkat. Sekarang PC nyaman datang. Sekarang kau tak salah ko. Kalau ngakan bi dedung. Min. Lah, dia perlu apa, Jong? Soro bapak engkau ba. Soro ngibajam dia. Oh, kaki seberang rujong ya. Iya enggak kok. Iya ba, ya ada aja mah. Oh, iya, Jong. Oh, ini Jong detek di nak lu, Jong ya. Kopi nyaba aja mah ya. Kaju apa ya? Keramat dutai mana? Kenapa Jong? Hah? Surupan ya? Dia macur konjeng ini. Nah, keluar. Habisin surupan ya. Mereka, tangannya kesurupan ba. Mak bisa ya. Paling kadang ngucapan serompan guru ke mbari paling. Oh, lu ke pangalang kok nampak dah. Siapa yang mana? Ano? Mak coba nyaman. Jadi masal kaki. Nung betul. Keluar. Di mana tempat kaki? Tak usah ganggu tangan Arya. Jo. Jangan ada guru ngocak tarik ke kok. Keluar. Kaki mau tak keluar musuh biko marina. Dia orang pakai mabur ba. Enggak, Jong. Tak mampu kok, Jong. Dia orang mana le? Dia orang macam terlalu berseri lah. Tak tahu, ya. Kayak ngoni aki ustaz dah. Iya le. Tulian le. Iya. Are mak tere de iya ya. Sambil apa ya no dina? Curkon jinari ya tat. Serong ibajam bote tat. Lepas yang ko kakir ya. Ya le, tambah ni le. Oh alhamdulillah lah tangan nak boros. Jaga. Mari kita jadi sekapi dulu. Jadi dia ada macam cerita naruh le. Mapas bisa kaki seronya biar jemput teh.
Sering iya tat, anak ro bareng tat. Telo hari panas celep, pas beres tat, serong iba jam pote. Yang ibeng kok lah tat, pas jia tang anak neraki kecur koncin na. Pas tangan are kerasukan tat. Ba, jika lero kakele. Semua berasaran kaki bening kajual jeri le. Semua berasaran kaki di pangeran. Kok berjaja bulan tangan anak beres. Cek percaya kebarang ngak jeri le. Ajeri tante nela. Anan kaki kesurupan. Masa bisa mau beres kajur aja dah. Masih lajur konten nah. Pan berapa tahun berdina bisa mau beres. Tadi aku neneng anu ngajeri le. Kakek mau rezeki. Angok bagi ke masjid, angok bagi orang yang tak andi. Te pengentar ke kajung ngajeri ya. Kakek reng Islam. Kakek tahu ngaji. Kakek di agama. Minta ke pangeran le. Jangan minta ke kajur aja ngaria. Kapi sakit bon beres din pangeran. Kapi di pangeran. Idi na tat seborang tat. Jangan minta sepora kang kok jong. Minta sepora ke seko basah. Kelakuan nga are. Tak keseneng bisa ko basah jong. Tina reka be pelajaran ya kena ya kapi. Cek nyembuhan ke kaju. Kakek di pangeran. Mai mulai kapi lah. Tidak.